8 je časova. Radio Televizija Vojvodine. Dobro jutro, moj Bekrio. Avde si mi poranio. Dobro jutro, moj Bekrio. Avde si mi poranio. Ta kako ne bi poranio kad upravo počinje emisija Radio Novog Sada. Poljoprivredno dobro. Radio magazin za poljoprivredu i selo. Pred mikrofonom je Stevan Davidović. Dobro jutro. Hristos Voskrese. Sa svakom kišom povećavaju se rizici od bolesti bilja. Oprezni treba da budu i voćari, ali i ratari. Zato, za vreme praznika, našim poljoprivrednicima su preko portala prognozno izveštene službe za zaštitu bilja Vojvodine dostupni podaci o napadu štetnih organizama. Proizvođači šećerne repe treba da redovno obilaze svoje njive, upozorava stručnjak te službe Milena Budić. U ovoj emisiji i šećernu repu treba obavezno obilaziti u najtoplijem delu dana i ukoliko se utvrdi kritična brojnost repine pipe, a to je 0,1 do 0,3 i maga po metru kvadratnom, treba izvršiti hemijske mere zaštite i to sa preparatima Nurel D fenitrocion. Lanjska suša povećala je interesovanje ratara za gajanje nekih alternativnih biljnih kultura koje su otpornije na sušu. Međutim, oni koji su hteli da gaje konoplju susreću se sa administrativnim problemima, upozorava stručnjak Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Janoš Berenji. U ovoj emisiji. Što se konoplje tiče, ove godine smo imali velikih problema, pre svega ne u smislu semena, već administrativne prirode. Naime, po zakonu o psihoaktivnim materijama, svaki proizvođač koji želi da gaje konoplju mora tražiti dozvolu od Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo, nažalost, nije na vreme izradio pravilnik za izdavanje takvih dozvola, tako da nijedna dozvola zapravo nije ni izdata. Izmenom 6 poreskih zakona koje će vlada Srbije predložiti odmah nakon praznika, pokušat ćemo da pomognemo i poljoprivrednicima, jer će ukinuti porez na katastarski prihod i obavezno plaćanje doprinosa za penzijsko osiguranje, izjavio ministar Mlađan Dinkić. Tim povodom predsjedavajući asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš kaže da poljoprivrednici takve najave uvek prihvataju sa nevericom. Mi ne znamo kako to da tumačimo, sve te olakšice poreske, jer znamo da smo uveravani da poljoprivrednik treba da bude bio osiguran, da ima neko osiguranje, a da sad kažemo da možeš ako hoćeš ili ako nećeš, ali šta kasnije. A drugo, sve ono što je najavljeno će biti eventualno progresivno povećanje nameta, odnosno poreza ko više ima, to ima nekog smisla i sigurno da poljoprivrednici, jer većina nas su malo i srednje gazdinstvo, ne možemo biti protiv tog. Sve u svemu vidjet ćemo kako će to izgledati i sve što u interesu poljoprivrednika nećemo biti protiv toga. Ali, napominjem, i dalje smo malo skeptični, jer obično kad nam se puno obećavalo poljoprivrednicima i obično nije bilo u interesu malog srednjeg poljoprivrednog proizvođača. Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad. Na te mislim kada zora sviće, na te mislim kad se budi dan, na te mislim kad se svako biće sprema tihi da prespava sam. Na te mislim kad se svako biće sprema tihi da prespava sam.
sreća si mi sva. Tebe jednog moje srce ljubi, na tom svetu sreća si mi sva. Cveće, plod gorak je bez tebe mi svak. Gde ti nisi, za me nema sreće. Gde ne dišeš, nečist mi je zrak. Gde ti nisi, za gde ne dišeš, nečist mi je zrak. Kakve su nas vremenske prilike pratile u protekloj sedmici i šta se predviđa narednih dana, javlja agrometeorolog Srđan Milakara. Suvo, sunčano i veoma toplo vreme obeležilo je posljednju sedmicu aprila. Temperature vazduha bile su u stalnom porastu, tako da su maksimalne dnevne do kraja posmatranog perioda u većem delu zemlje bile u rasponu od 28 do 32 stepena. Srednje dnevne temperature vazduha su se kretale u intervalu od 10 u planinskim područjima do 20 u Vojvodini, Posavini i Podunavlju. Odstupanje srednjih dnevnih temperatura bilo je od 5,5 do 6 stepeni. Na najvećem delu zemlje nije bilo kiše, dok su samo na severu Srbije zabeležene slabe pljuskovite padavine. U proteklom 30-dnevnom periodu na najvećem delu teritorije zemlje zabeleženo 75 do 120% padavina. Na krajnjem severu zemlje registrovano i 50% više, a u delu zapadne Srbije 50% manje vodenog talaka u odnosu na prosek. Temperature vazduha i setvenog sloja zemljišta bile su optimalne, što je omogućavalo intenziviranje setve glavnih ratarskih kultura kukuruza, suncokreta i soje. Uglavnom, povoljna vlažnost i optimalne temperature u setvenom sloju zemljišta za sada predstavljaju dobre uslove za klijenje i nicanje jarih ratarskih kultura. Da bi se održala dobra vlažnost zemljišta u površinskom sloju i da bi posejane kulture imale odgovarajuće uslove za početne faze razvoja, neophodne su nove padavine. Izuzetno toplo i suvo vreme pogodovalo je aktivnosti velikog broja biljnih štetočina. Visoke temperature vazduha preko 25 stepeni uslovile su masovnu pojavu rutave bube na oljenoj repici i na zasadima voća. Na zasadima kruške uočeni su i prvi razvojni stadijum i kruškine buve. Na šljivi i šljivina os se upušaju tek zametnute plodiće i izaziva njihovo opadanje. Uočen je i početak pijenja jaja crvenog pauka na jabuci, a na nekim lokalitetima ulovljen je i prvi primjerak jaburekinog smotaca. U pogledu biljnih bolesti toplo i suvo vreme usporilo njihov razvoj, međutim na nekim lokalitetima ustanovljena je masovna pojava pepelnice na listovima jabuke. Razlog ovome je što ovaj patogen za svoj razvoj ne zahtjeva pojavu padavina. Optimalni uslovi za ovu gljivu su temperature od 20 do 22 stepena i vlažnost vazduha iznad 75%. Što se prognoze tiče, u Srbiji u periodu od 30. aprila do 2. maja očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha od 28 do čak 34 stepena uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrenim pljuskovima i grbljavinama uglavnom u planinskim predelima. Od 3. do 8. maja prognozira se svežije vreme za 5 do 8 stepeni, ali i dalje toplo za prvu dekadu maja sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina. Prepodne će biti uglavnom pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Sa svakom kišom povećavaju se rizici od bolesti bilja, upozorava stručnjak u prognozu izveštajnoj službi za zaštitu bilja Vojvodine Milena Budić. U protekloj nedelji završeno je cvetanje i oplodnja jabuka, međutim i dalje treba štititi jabuke od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Porast zelene lisne mase i plodića je intenzivan, a infektivni materijal je u velikoj meri prisutan u voćnjacima. Askospore prouzrokovača čađeve krastavosti su 100% sazrele, a svega nekoliko procenata je oslobođeno i sada sa svakim novim padavinama askospore će se u velikom broju oslobađati,
tako da jabuke obavezno moraju biti zaštićene. Najbolje je jabuke štititi preventivno, tretirati ih kontaktnim preparatima kao što su ditan ili mankogal, kaptan, delam, poliram i drugi. Ne treba previše upotrebljavati sistemične preparate i ne kao preventivne, nego samo onda ukoliko istekne period preventivne zaštite, a ostvareni su uslovi za infekciju i tada treba delovati povratno na ostvarene zaraze. Znači, u skladu sa principima integralne zaštite i radi odlaganja pojave rezistentnosti na sistemične preparate, jabuku treba uvek štititi preventivno. U ovim fazama razvoja jabuka je sa preventivnim preparatima zaštićena 5 dana i nakon isteka tog perioda pred najavljene padavine treba ponoviti preventivni tretman. I to sve dok traje period primarnih infekcija. Informaciju o tome kada je završen period primarnih infekcija i kada treba prestati sa zaštitom, proizvođači mogu dobiti na portalu prognozne izveštene službe zaštite bilja i to za svaki region u Srbiji. Suvo i toplo vreme u prethodnom periodu pogodovalo je razvoju pepelnice jabuke, uočeno je prisustvo belih mladara u voćnjacima na kojima se formiralo mnoštvo spora koje mogu da zaraze novo mlado lišće jabuke. Za preporuku je primjena preparata na bazi sumpora, kao što su Thiovid Jet, Microtiol Dispers, Cumulus i drugi, ili preparata kao što su Sistan Topaz. U protekloj nedelji zabeleženi su i prvi ulovi jabukovog smotavca i minera. Na našem portalu je jedna novina, prikazan je matematički model koji pokazuje biološke događaje jabukovog smotavca koji je najznačajnija štetočina jabuke. Može se videti za svaki region koji je procenat leptira izleteo, koji je procenat položenih jaja i koji je procenat piljenja, što sve određuje i vreme primjene insekticida. Tako da uskoro možemo očekivati i primjenu prvih insekticida u jabukama koji se koriste kao depozit na koji se polažu jaja. U kruškama je prisutna kruškina buva, dominira i mago nove generacije, prisutna su jaja i larve starijih uzrasta. Pošto se i mago ne suzbija, treba sačekati piljenje larvi i suzbijati mlađe larvene stupnjeve. S obzirom da su temperature visoke i razvoj jaja će biti ubrzan, a informaciju o momentu izvođenja mera zaštite proizvođači mogu naći na našem portalu. U pojedinim zasadima krušaka prisutne su i eriofidne grinje. Preparati koji se koriste za suzbijanje kruškine buve deluju na grinje, a to su Vertimeka, Bastate, Movento. Kruške kao i jabuke potrebno je pred kišu štititi preventivno od prouzrokovača čađeve krastavosti preparatima kao što su Kaptan, Delan, Ditan. Usevi šećerne repe su u fazi nicanja i kotiledona. Na feromonskim klopkama se i dalje beleže ulovi repine pipe, kako na starim, tako i na novim repištima. I šećernu repu treba obavezno obilaziti u najtoplijem delu dana i ukoliko se utvrdi kritična brojnost repine pipe, a to je 0,1 do 0,3 i maga po metru kvadratnom, treba izvršiti hemijske mere zaštite i to sa preparatima Nurel D, Fenitrotion. Sve aktuelnosti iz oblasti zaštite bilja i preporuke o merama zaštite poljoprivredni proizvođači mogu videti na portalu prognozne izveštene službe zaštite bilja, čija je adresa www.pisvojvodina.com, koji je aktivan i tokom praznika. Svim slušalcima srećni praznici i Hristos Vaskrs! Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad. Dobro jutro moj Bekrio, a gde si mi poranio? Dobro jutro moj Bekrio, a gde si mi poranio? Oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj dragi do zore. Oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj dragi do zore. Evo idem iz kafane, lečio sam sucurane. Evo idem iz kafane, lečio sam sucurane. Oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj dragi do zore. Oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre,
otvori mi prozore, a ti ljubi prozore, otvori mi prozore, a ti ljubi prozore. oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj dragi do zore, oj, Mario bre, Mario bre, Mario bre, lupuj dragi do zore. Idemo do Apatitskog atara. O setvenim radovima izveštava Sofija Pualić-Špero. U najvećem apatinskom preduzeću Jedinstvo i ove godine kukuruz je zasejan na parcelama ukupne površine 1200 hektara, semenski na 111, na 24 hektara je kukuruz kokičar, dok je pšenica druga kultura po količini na 1130 hektara zasejana, dok je soje na 875, a šećerne repe na 344 hektara. Treću godinu zaredom u Jedinstvu su se opredelili da seju semenski grašak i to na 11 hektara i uljanu repicu na 217 hektara. Đuro Đapić, direktor Apatinskog jedinstva, ističe da je sada neophodno samo više padavina, te da su u magazinima spremljene dovoljne količine hemijskih sredstava kao i đubriva. Josip Gobor iz Zemljoradničke zadruge Svilojevo također je zadovoljan završetkom setvenih radova i nicanjem i razvojem svih kultura. I u ovoj zadruzi pripremaju se za tretiranje protiv pipe koja je najopasnija za šećernu repu. Opština Plandište po prvi put je izdvojila sredstva za analizu kvaliteta zemljišta. Shodno skromnom budžetu, ovaj vid pomoći moći će da iskoristi određeni broj poljoprivrednika sa područja ove južno-banatske opštine. Mara Đekić. U stručnoj službi Vršačkog agrozavoda u toku je i akcija besplatne kontrole plodnosti obradivog zemljišta koje finansiraju opštine. Pored Vršačke opštine, za koju su trenutno u toku poslovi za selo Vatin, po prvi put dostavljaju odgovarajuće uzorke sa svojih parcela i poljoprivrednici sa područja susedne opštine Plandište. Inače, reč je o opštini koja se ubraja u nedovoljno razvijene. Ova lokalna samouprava obezbedila je, kako saznajemo, sredstva za 800 uzoraka, a do sada je urađeno 100 analiza. Šef odeljenja laboratorije za kontrolu zemljišta i fizičko-hemijske analize Živomir Petrović navodi. Akcija je dogovorena negdje u rano proleće, bili su nenormalni uslovi, već i kasno za uzorkovanje, ali uglavnom mi smo se potrudili da to sve realizujemo i da uradimo i dostavimo im rezultate sa preporukama za racionalno đubrenje mineralnim i organskim đubrevima, bez obzira da li se radi o ratarskom, ovom kulturama u prolećnoj setvi ili o podizanju prolećnih zasada. Ostatak akcije će se nastaviti nekom većom dinamikom posle žetve strnina, znači pšenice i ječma. Sagovornik napominje da je cilj ovakve analize racionalna upotreba mineralnog i organskog đubriva. Lanjska suša povećala interesovanje ratara za gajanje nekih alternativnih biljnih kultura koje su otpornije na sušu. Međutim, oni koji su hteli da gaje konoplju susreću se sa administrativnim problemima, upozorava stručnjak Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Janoš Berenji. Ovogodišnji uslovi za proizvodnju rasada duvana nisu baš bili optimalni, ali sad je vreme već bolje, niske temperature su prošle, tako da se nadamo da će ta početni problem sa rasadom ipak na kraju da neće imati štetne posljedice po gajanju duvana, gde inače interesovanje kao i svake godine, znači bit će oko 6000 hektara, što ne bi moglo da se kaže za uljanu tikvu, s obzirom da ove godine na naše veliko iznenađenje uljana tikva Golica nije u centru pažnje proizvođača, ali za razliku od Golice, uljana tikva sa ljunskom, što je za nas veliko iznenađenje, a imamo odličan sortiment, to je sorta Olivija, veoma je bila tražena, a to znači da će umjesto uljane tikve Golice bit će dosta ove sa ljuskom. Da kažem nešto i o sirkovima, kažem sirkovi u množini,
s obzirom da mislim pre svega na sirak metlaš, da je interesovanje veliko, praktično skoro sve je već posijano. Naše seme je bilo cijela količina tretirana sa antidotom, to je sa protektantom. Proizvođači već znaju da tako seme, kad se poseje, ta parcela može da se tretira preparatom Dual Gold protiv uskolisnih korova, a to je velika stvar, veoma značajna stvar u zaštiti sirka od uskolisnih korova. Da spomenemo sirak za zrno, interesovanje je bilo zaista veliko, veće nego što su bile naše zalihe semena, a to se objašnjava pre svega time što je prošla godina bila sušna, zatim sjetimo se samo svih problema sa kukuruzom, aflatoksin i tako dalje. Kukuruz više nema ni tu cenu koja je imala i samim tim proizvođači sada okreću se alternativama, kao što je i sirak za zrno, a prednost ove kulture jeste i to da bolje podnosi lošije tipove zemljišta, pa i sušu. Još bi trebao nešto da kažem o konoplji kad već govorimo o alternativnim biljkama. Što se konoplje tiče, ove godine smo imali velikih problema, pre svega ne u smislu semena, već administrativne prirode. Naime, po zakonu o psihoaktivnim materijama, svaki proizvođač koji želi da gaji konoplju mora tražiti dozvolu od Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo, nažalost, nije na vreme izradio pravilnik za izdavanje takvih dozvola, tako da nijedna dozvola zapravo nije ni izdata. Šteta, jer je interesovanje stvarno veliko, raste stalno, ljudi se okreću alternativnim biljnim vrstama, pa i konoplji. Nadam se da će dogodine ovo pitanje biti rešeno na vreme i da ćemo u narednu sezonu krenuti punom parom, ne samo što se tiče ovih već uobičajenih naših alternativnih biljnih vrsta, već i sa konopljom.
Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad. Tema emisije. U temi emisije govorimo o poljoprivrednoj zoni u Kikindi. Naime, Udruženje poljoprivrednika Banatska Lenija uspjela je da za svoje članove, ali i žitelje Kikinde, izdejstvuje mnoge pogodnosti, tvrdi predsjednik Upravnog odbora Banatske Lenije Nikola Filipović. Ostvarenje interesa poljoprivrednog proizvođača u ovoj ciljnoj grupi koju pokrivamo jeste jedan od prioriteta i Banatska Lenija kao udruženje i pruža tu mogućnost. Preko našeg udruženja se može čuti glas poljoprivrednika, možemo rešiti neke njegove osnovne, bazične, male, skromne, ali ipak potrebno rešavati takve probleme. To udruženje može da uradi. Okupljamo se, iznosimo probleme i preko institucija koje se zove Banatska Lenija komuniciramo sa drugim institucijama, da li u struci, u nekoj izvršnoj vlasti ili sa svima onima sa kojima moramo biti u kontaktu i saradnji kako bi prezentovali naše probleme i pokušali zajedno da ih rešimo. Pre nego što sam počeo ovaj razgovor sa vama, obišao sam nekoliko poljoprivrednika. Ono što sam tamo primetio jeste, i što su mi rekli, da je ovde u Kikindi, u Kikindskom ataru za povrtare, pre svega za plasteničku proizvodnju koja ovde očigledno ima veliki potencijal, veliki problem zemljište. Gde to raditi? Kako vi kao udruženje planirate da rešite taj njihov problem? Povrtari su jedni od onih koji su članovi našeg udruženja i u pravu ste kada kažete da mi potenciramo malo priču oko povrtarstva, jer smatramo da ona ima jedan neiskorišćen kapacitet po tom pitanju. Možemo dosta ljudi da uposlimo, možemo dosta robe da izvezemo van teritorije opštine Kikinda i mi ćemo se iskoncentrisati po tom pitanju. Tačno je to što kažete da je problem lokacija te vrste proizvodnje. Vrlo praktično vam kažem, jer velike su krađe. Najveći broj njih na svojim okućnicama i baštama vrši tu proizvodnju. Vrlo je teško to na otvorenom polju raditi, ako pričamo o zatvorenom prostoru prvenstveno. I mi smo na osnovu toga predložili i u procesu smo realizacije jednog projekta koji se zove Poljoprivredna zona u Kikindi u okviru agroindustrijske zone koja je upravo ovih dana i zvanično formirana na teritoriji opštine Kikinda. Mi u stvari hoćemo da osnovimo jedan, da kažem možda malo grubo, jedan inkubator centar poljoprivredni, gde će poljoprivredni proizvođači moći i da obavljaju jedan deo svoje proizvodnje, gde će udruženje kao institucija moći da obavlja deo proizvodnje, gde ćemo tu nešto naučiti, razmeniti iskustva, primeniti savremene tehnologije i izabrati u krajnjem slučaju da li to nešto što je neki, da kažem, svetski trend možemo primeniti ovde kod nas, da bi kao krajnji rezultat dobili kvalitetan proizvod u kontinuitetu i da možemo da se pojavimo na neka veća tržišta, odnosno da odgovorimo na zahteve nekog većeg kupca ovakve vrste robe. Kakva je uloga lokalne samouprave? Da li ste naišli na razumevanje? Koliko je hektara reč? Koliko će to biti opremljeno i da li je samo lokalna samouprava ušla u celu tu priču? Ovog momenta se radi o jednoj lokaciji koja se prostire na nekih 18,5 hektara i u operativnim razgovorima na raspolaganju za ovu temu koju pričamo će biti predviđeno negde oko polovina te površine. To jeste opštinski projekat, opštinsko zemljište prosto na kome ćemo mi kao preko udruženja našeg Banatske Lenije vršiti neku proizvodnju. Ono će služiti kao jedno veliko ogledno polje u stvari, gde će svi zainteresovani članovi, a i oni koji nisu u krajnjem slučaju, moći da obave sve ono što smo malo pre rekli, vrate se na svoje parcele, sprovode te proizvodnje i na kraju krajeva, kada posle jednog vegetativnog perioda sagledamo, mi ćemo videti da smo proizveli kvalitetnu i onoliku količinu robe koju možemo da ponudimo nekom kupcu. Iz komunikacije ove se vidi da prva vrata na koja nailazimo jeste lokalna uprava i mi prosto sa njima moramo da funkcionišemo, kod nas je to sa zadovoljstvom. Komunikacija sa pokrajinskim institucijama takođe je neophodna i ona postoji i u vrlo praktičnom smislu što se tiče poljoprivredne zone i što se tiče različitih konkursa u sektoru poljoprivrede gde mi redovno apliciramo i sredstva što pojedinci članovi što sama organizacija udruženja dobija određena sredstva koje namenski mora da potroši i to i radimo za naše aktivnosti, odnosno za povećanje proizvodnje i usavremenjavanje proizvodnje samih poljoprivrednika.
Jedna interesantna stvar jeste vezano i za nacionalnu veletržnicu u Beogradu koja se otvara, gde je opet, eto, saradnja sa lokalnom samoupravom doprinela da će opština Kikinda biti suvlasnik veletržnice, omogućiti jedan adekvatan prostor od nekih 150 kvadrati, šta god to značilo ovog momenta, gde ćemo mi našu robu moći da plasiramo na to jedno veliko tržište i mi ćemo u stvari imati jedan sladak problem ovog momenta da morat ćemo da povećamo proizvodnju, jer potrebe preko same veletržnice će biti takve da će ona indirektno dovesti do povećanja proizvodnje na teritoriji opštine Kikinda, što jeste, kad sagledamo, tako i krajnji cilj. Smatramo da će za nekih 2 do 3 godine skoro 50 novih poljoprivrednih gazdinstava biti osnovano koje će proizvoditi robu za samu veletržnicu. Ovog momenta pregovaramo sa nekoliko opština u okruženju da zajedno kao neki konzorcijum prosto se pojavimo na samoj veletržnici. Konkretno saradnja u udruženju Banatska linija se ostvaruje sa Carskom baštom iz Mužlja, koji su sada DOO, ali se bave i odnosno i proizvodnjom i prodajom proizvoda, i zajedno udruženi tako smatramo da ćemo lakše moći i da organizujemo proizvodnju, da je sprovedemo i u krajnjem slučaju da lakše plasiramo naše proizvode na tržište, što u krajnjem slučaju jeste cilj svega ovog o čemu pričamo. Da li je ova sjajna ideja o, da kažem, animaciji cijelog ovog poljoprivrednog prostora podržana i od nekih fondova svetskih? Mi smo u jednom projektu, jedan se završio, IPA projekti su u pitanju, koji još ovog momenta ne daju konkretne podsticaje u smislu proizvodnje, ali smo uradili određene obuke i edukacije. Prikazano nam je zašto treba, recimo, da osnovimo klaster, zašto treba da se udružujemo. Mi se već sad spremamo da budemo dovoljno jaki, da budemo dovoljno spremni, da možemo da apliciramo i na njih, i nadamo se da će to biti jedna velika pomoć da ostvarimo sve ovo o čemu smo pričali do sada. Da li je bilo USAID podrške? USAID je trenutno u ovom projektu poljoprivredna zona o kojoj pričam. Oni su prepoznali našu ideju, pozvali nas, ponudili da budemo partneri u toj priči i zajedno sa opštinom Novi Bečej i gradom Zrenjaninom jesmo u tom projektu. To je samo prvi korak. Kada neka takva institucija prepozna ovakvu neku priču, onda i to nama daje za pravo da kažemo da smo na dobrom putu i da prosto znamo šta radimo. Pomoći će nam i materijalno i logistički, tako da trenutno smo zadovoljni, ali smatram da bi sve ovo moglo se ostvari, sve ovo samo početak, i naravno šaljemo poruku svim poljoprivrednim proizvođačima da na svojim nekim lokalnim teritorijama, ali tako, razmišljaju u tom smeru. Slobodni smo da kažemo da nas pozovu, da razmenimo iskustva i možda, a mi već imamo ideja, već nešto zajedno i možemo da uradimo, tako da smo na raspolaganju i jedva čekamo tu komunikaciju. Vi ste i u školstvu pokrenuli interesantnu stvar. Ređite o tome. U Kikindi već nekih, neću puno pogrešiti, čini mi se 17 godina ne postoji niti smer, niti uopšte srednja poljoprivredna škola, što je onako malo možda paradoksalno, ali ipak se ovo vodi kao poljoprivredni kraj. Udruženje Banatska linija je prošle godine inicirala tu priču oko ponovnog osnivanja, ili kako god to da nazovemo, srednje poljoprivredne škole. Radimo ankete sa decom iz 7. i 8. razreda osnovnih škola. Smatramo da je to jako važna stvar, ne da bi pravili stručni kadar koji će biti na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, jer nema mesta u firmama poljoprivrednim, nego jednostavno smatramo da treba da radimo na tome da stvaramo kadrove, bar srednje obrazovane u ovom kontekstu, koji će raditi na svojim gazdinstvima. Kako u drugim opštinama ne znamo, ali Kikinda ima ovog momenta zvanično 2133 poljoprivredna gazdinstva, i u krajnjem slučaju velika većina njih nema dovoljno obučene i stručne ljude koji su ili nosioci ili su članovi tih gazdinstava, i to nam je cilj u stvari, da ljudi budu osposobljeni da mogu da prate ono što se dešava u poljoprivredi, da mogu to da primene, da znaju gde mogu da pitaju, i kada mi neko nešto kaže da mogu to da prihvate kao validnu informaciju i da pokušaju to da sprovedu.
Obavili smo i obuke, kurseve vođenja knjigovodstva softverskim putem i tako dalje, što je malo onako jedan korak možda više nego što ovog momenta treba, ali prosto dajemo primer da mladi ljudi koji su u poljoprivredi moraju da prate te trendove, jer je nemoguće bez interneta, bez novih saznanja sprovoditi i opstati u poljoprivredi. Ono što Banatska Lenija kao nevladin sektor, kao neprofitna organizacija može da uradi, nam je onako već popunjeno i mi planiramo da Banatska Lenija ostane naravno i dalje kao udruženje, međutim jedan viši oblik organizovanja planiramo da osnovimo zadrugu ili neko pravno lice da bi mogli dalje da nastavimo našu delatnost, još ćemo videti, ali udruženje će definitivno ostati jer ono je prepoznato kao jedan bitan faktor ne samo ovde na lokalu, nego i znatno šire u regionu, i Kikinda, pored Ludaje, počinje da bude i prepoznata i po udruženju poljoprivrednih proizvođača Banatska Lenija. I evo za kraj jedna vrlo bitna stvar, vezano je za ovo prethodno pitanje. Kakvu će ulogu poljoprivredna zona imati u praksi tog mladog kadra koji vi planirate da uvedete u školu? Poljoprivredna zona će u stvari služiti kao jedno veliko ogledno polje. Znači, poljoprivredni proizvođač može tamo, ako ima interesa da neku proizvodnju svoju i vodi, može da dođe tamo na obuku, edukaciju, da nešto sazna. Cilj svega toga jeste da se proizvodnja poveća, da se površine pod nekim povrćem ili voćem ili gde god interes postoji poljoprivrednih proizvođača proširi i usavremeni, da bi mogli da odgovorimo na izazove koji nam su tu već oko nas i da bi mogli da budemo konkurentni u krajnjem slučaju. Sama zona će de facto imati i određen broj ljudi koji će morati tamo da rade. Znači, i na taj način upošljavamo neke koji su sticam ružnih okolnosti i nezaposleni i ostali bez posla. I ono što jeste poruka, poljoprivredna zona u stvari hoće da pokaže da neko ko se bavi poljoprivredom ne znači de facto da je uzeo motiku u ruki i da kopa, to nije više poljoprivreda. Znači, mi moramo da opredelimo, to je jedan zanat koji ljudi moraju da savladaju da bi mogli da opstanu u tom poslu. U želju da svoje ideje i do kraja sve u praksu sprovedete, veliko hvala za učešće u programu Radio Novog Sada u emisiji Poljoprivredno dobro. Vama se takođe zahvaljujemo i ovakvi prilozi doprinose promociji ovakvih ideja i nadamo se da ćemo imati onu povratnu informaciju, pa ako vas je neko bude kontaktirao, javite nam da stupimo u kontakt i mi sa njima. Hvala lepo. Hvala još jednom. Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad. Krajem aprila počinju smotre ovčara koje promovišu te grane stočarstva i negovanje običaja
Uz to prateća manifestacije ovih festivala su takmičenja u kulinarstvu. Festival ovčarstva u Bačkoj Topoli biće održan 11. maja prema novo ustanovljenom kalendaru ovih manifestacija. Mira Traparić. Festival ovčarstva po 3. put biće organizovan na salašu Kinga kod Bačke Topole. Ove godine ta manifestacija okupit će uzgajivače ovaca i koza iz Vojvodine, kao i udruženja i pojedince koji neguju narodne rukotvorine. Organizatori očekuju više od 1000 učesnika, jer je ove godine prvi put izrađen kalendar manifestacije ovčarstva, pa neće biti preklapanja sa drugim ovakvim događajima kao ranije. Prvo okupljanje ovčara predviđeno je za 27. april u Senti, 4. maja u Gornjem Bregu, a 11. maja u Bačkoj Topoli. Pojedinosti predsjednik organizacionog odbora Antal Olah. Po programu koji smo predvideli će biti izložba ovaca i koza, takmičenje u striganje ovaca, to će biti 2 kategorije, striganje ručno i striganje sa mašinicom. I posle toga je odmah i proglašenje pobednika. Festival ovčarstva u Bačkoj Topoli, kako organizatori očekuju, privući će veliki broj ljudi koji se bave tom granom stočarstva, stručnjake u toj oblasti, ali i one koji vole specijalitete od ovčijeg mesa, jer će biti održano i takmičenje u kuvanju ovčijeg paprikaša, gde se očekuje učešće više od 50 ekipa. Stara poslovica kaže, niko u svom selu nije pop postao. Svako pravilo ima svoje izuzetke i pozitivne primere svakako vredi isticati. Grupa svršenih agronoma pre više od decenije počela je da pomaže poljoprivrednicima u selu opštini Ljig. Svake godine proširuju svoj servis i nije ni čudo što seljaka stižu samo reči hvale, opširnije Đorđe Simović. Vrativši se sa diplomom Poljoprivrednog fakulteta, mladi agronomi su odlučili da pomognu selu, ali i sebi. Osnovali su udruženje MOBA i počeli pomoću štapa i kanapa. Mile Gošnjić, regionalni koordinator u udruženju MOBA, navodi sve aktivnosti koje sprovode. Registracija poljoprivrednih gazdinstava, podnošenje zahtjeva za podsticajna sredstva Ministarstva poljoprivrede, izradu biznis planova, izradu projekata za određene donatore, znači za privatne inicijative na terenu. Pružamo i savjetodavnu uslugu, odnosno pomažemo poljoprivrednim proizvođačima u toku čitave godine oko tehnologije proizvodnje određenih kultura koja se kod nas seju. Gošnjić kaže da je kruna njihovih aktivnosti otvaranje Srpske magaze. Srpska magaza koja predstavlja objedinjenu ponudu proizvoda i usluga seoskih gazdinstava nastala je kao plod dugogodišnjeg rada i u nastojanju da pomognemo malim seoskim gazdinstvima da povećaju proizvodnju, da plasiraju svoje proizvode. Napravili smo srpsku magazu i koja upravo nudi te tradicionalne proizvode srpskog sela, od tih prehrambenih, neprehrambenih suvenina, rukotvorina i ponude smeštaja u seoskom turizmu. Kao što na početku rekosmo, seljaci za vredne članove udruženja MOBA imaju samo reči hvale. U srpskoj magazi svoje sušeno voće prodaje i Rade Đurić iz sela Rudovci u Lazarevačkoj opštini. Kroz srpsku magazu izuzetno dobro ide prodaja čipsa od jabuke, deo proizvoda od aronije, suve šljive, onda radimo i suvo voće u medu, teglicama koje oni izuzetno dobro plasiraju i prodaju. Jasmina Živković iz sela Dučić u Mioničkoj opštini hvali klasičnu prodaju u srpskoj magazi, ali ističe da su otišli korak dalje pa su je preko interneta povezali sa mnogim kupcima širom Srbije. Kroz srpsku magazu prodajem slatka od trešanja, višanja, jagoda, šumskih pitomih jagoda, zatim sve vrste sokova domaćih koje se prave po starim tradicionalnim receptima i džemove. Deo svojih proizvoda prodajem, ljudi me kontaktiraju preko njihovog sajta. Srpska magaza nam je omogućila direktan kontakt sa ljudima širom Srbije. Ako vas put nanese Ibarskom magistralom, obavezno u Ljigu svratite do Srpske magaze. Verujemo da će neki od tradicionalnih proizvoda zavredeti vašu pažnju. Ako ste vični internetu, posjetite sajt na adresi srpskamagaza.rs i naručite tradicionalne i već pomalo zaboravljene proizvode.
Žalosne činjenice da se sela u Srbiji sve više prazne. S druge strane, ohrabruje to što se u tim sredinama tradicija još neguje. Tako se na Veliki petak jaja farbaju na starinski način, a Đurđevdan dočekuje kao nekada. Bavljanje poljoprivredom nije lako, a neretko ni profitabilno. Uz to u selu je sve manje mladih. Međutim, sela su najveći čuvari običaja. Sve više se slavi na starinski način, tvrdi poljoprivrednik u Kovilju Miodrag Uglješ. Kod nas u Kovilju se još stalno održavaju i šire stari običaje koje nećemo nikad zaboraviti. Na Lazarevu subotu smo palili vatru, sva deca koji imaju biciklove vukli su šerpa i prskakali vatru. Na Vrbicu su sva deca išla puno crkva, jako je lepo bilo. Na Cveti moja oba sina sa decom su išla i sva deca donele vrbu iz crkve i to sve. U Kovilju se održavaju običaji i sve kako je bilo kad god. Na Veliki petak farbaju se jaja, u selima se retko koriste veštačke boje, a domaćice se trude da bojama i šarom što više obraduju ukućane, kaže poljoprivrednica u Gospođincima Darinka Prole. Ja praktikujem u Lukovini sa travama, raznim travama, stave se u trava na jaje, pa se onda obuku u čarapu najlonsku, ili imamo onaj džak od paprike, pa bude jaje fantastično. Na Uskrs prema običaju oko podneva je ručak, objašnjava ona. Prvo se ide u crkvu, i da tamo popadeli jaja, pogotovo deci. Ako imamo nekog od dece, poklončići se spakuju, pa se odnesu negde u detelinu, da je zetka doneo jaja ili poklon neki, i onda ide doručak jaja, šunka barena obavezno. Uglavnom se doručak sprema tako, jaja, šunka, salate, a ko praktikuje doručak, uglavnom mi gledamo da bude ručak u 11:30, kao što je običaj, i onda tu sve po redu, supa, sve, bareno meso, šunka i sve ostalo, kolači i tako. Velika pažnja posvećuje se i slavskim običajima. U ponedeljak je Đurđevdan, naša slava, kaže Darinka Prole. Slavimo je kao što se to radilo nekada. Čitanje slave, ceremonija, dugotrajna, stoji se sat i po vremena. I to je baš ono što smo mi još uvek zadržali od nekada što je bilo. Mnogi slave u kafani i ne znam gde i nemaju taj običaj, upale sveću, prekrste se, to je to. A kod nas postoji slava, čita se slava, čita se hlebu, lomi se hleb, to uglavnom radi kum, običaji su fantastični. Piju se 3 slavne rakije, 4. zaleba, lomenja, boga molenja i mislim, jako lepo. Koliko su običaji, ali i verovanja prisutni u selima, govori i stara izreka ratara, aktuelna i ovih dana. 3 su kiše bitne za usev, Đurđevska, Spasovska i Dovska. Poljoprivredne vesti i zanimljivosti čita Mirjana Otrupčak. Visoke cene nisu neuobičajene za prve zelene plodove, ali ne dešava se često da prošlogodišnjem rodu na proleće značajno poraste cena. Kilogram starog krompira dostigao je ovih dana i 90 dinara, iako je na tezge stigla i mlada krtola. Mladi krompir na pijacama širom Srbije košta od 120 do 170 dinara po kilogramu, a na nekim tržnicama u centru prestonice i do 250 dinara. Mladi krompir na naše pijace uglavnom stiže iz uvoza, a cena je jaka jer je opterećen carinom, transportnom i drugim dažbinama. Isto važi i za paradajz, papriku, tikvice, krastavac. Iako je ponuda dobra, cene su i dalje paprene za ovo doba godine. Većina građana Srbije skoro polovinu mesečnih prihoda troši na hranu, ali uprkos tome u smeću završe tone namirnica. U poslednjih godinu dana veterinarska i poljoprivredna inspekcija je sa rafova povukla više od 155 tona namirnica zbog raznih neispravnosti. Zato što nisu bezbedne za ljudsku ishranu, veterinarski inspektori su za 12 meseci iz prodaje povukli više od 35 tona svežeg mesa i mesnih prerađevina.
Sumnjivo je bilo i oko 5 tona mleka, a naročito mlečnih proizvoda. Zbog velikog rizika uklonjeno je i oko 8 tona ribe i ribljih proizvoda, raznih konzervi, 90.000 komada jaja, 60 kg meda i oko 4 tone ostalih prehrambenih proizvoda. Srbija nije skroz spremna za protivgradnu sezonu jer trenutno raspolaže sa 3 rakete po protivgradnom mestu, što je 4 puta manje od optimalnog broja, izjavio je načelnik MUP-ovog sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Glavni razlog malog broja raketa je nedostatak novca, ali još traje nabavka raketa za 120 miliona dinara, kako bi svaki od 3000 strelaca raspolagao sa po 6 raketa, kazao je Marić, povodom početka sezona protivgradne zaštite, koja traje do 15. oktobra. On je dodao da će nakon te nabavke biti dovoljno raketa za prvi talas nepogoda i gradonosnih oblaka, ali ne i za duži vremenski period. I pred kraj emisije poslušamo još jednu prognozu za narednih nekoliko dana agrometeorologa Srđana Milakare. Od 3. do 8. maja prognozira se svežije vreme za 5 do 8 stepeni, ali i dalje toplo za prvu dekadu maja sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavinama. Prepodne će biti uglavnom pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. EPP. Novi magazin objavljuje sporazum iz Brisela, ulaznica za budućnost. Goran Svilanović, sve drugo bi bilo povratak u prošlost. Buriša Đorđević, uspeo sam jer su me odbijali. Bitke za ponos, 70 godina od Neretve i Sutjeske, svakog četvrtka na kioscima. Snaga i moć. Engleska motorna ulja Bizon 021 551 869. Skućite tekući NLB račun za mlade, debitni a dobitni. Preseli sve svoje planove, želje, ideje, mesečne prihode i rashode. Napravi besplatno prvu karticu sa kojom možeš da kupuješ online i plaćaš u inostranstvu. NLB banka. Znam zašto. Za besprekoran rad motora u svim vremenskim uslovima stvorili smo gorivo evropskog kvaliteta, proizvedeno i testirano po najvišim ekološkim standardima. Zato što se kvalitet prepoznaje. Eurodizel 5 naftne industrije Srbije preporučen je od Mercedes-Benza. Long Play vam predstavlja Jedna mladost, jedan svijet. Koncert Josipe Lisac u Novom Sadu. U srcu tvojom. Povodom 40 godina od izlaska kultnog albuma Dnevnik jedne ljubavi. 7. maj, Srpsko narodno pozorište. Tokom prvomajskih praznika prodaja ulaznica biće u CD shopu Mungos, Zmajovina 2 u Pasažu. Ekskluzivno prenos koncerta Josipe Lisac, samo u programu Radio Novog Sada. 35 godina sa vama, Riblja čorba. Uzbuna, 30. maj, Petrova Radinska tvrđava. Ulaznice na svim prodajnim mestima Geekstixa i online na geekstix.com. Riblja čorba i specijalni gosti. 30. maj, Petrova Radinska tvrđava. EPP. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju potpisuju ton majstor Milan Guzijan, muziku birao Aleksandar Stojanović. Uz najlepše želje onima koji sutra slave Đurđev dan, pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Stevan Davidović. Naredni susret je za 7 dana uz podsjećanje, da emisiju možete slušati i odloženo na web portalu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro.